dan ma koni gibi winyo dwana platform ma pat Nia Bosco la weno no na Snoop Dogg ana ya chung ba ber machara won kom pa NRM party in Waya district donc an la wo election timme po winyo dwana tiene because ngayo kay mero chwalo duoni wao chiat madano winyo e chwalo duoni mano etikam mano lok me lok no char guru kama bo ana meta kwany kar man me wachi wo donc in ngat mone ma in be kwanyo koni kare ni me winyo dwana ne ni weng we ya gikene tim man pe kaka choli tim man kuni ni an achero kitwero na machalo dano me la Ugandan ma pen chik me lobo wa ene yena so ana meta fo in ngare mane maybe kwanyo kumerikari ni me winyo dwana koni picha wani maybe karo nyoda keka mone ni o lutoa choli wano timarach lutoa choli won jomo ke NRM ono tamani won do ti dong NRM makinyor wanywala NRM amieto winya mabe lutoa choli won jomo tika ke pate mukene ko donye NRM o win doga mabe ana no lweny matek mukaro ma lweny ne ene dwara ne eno ti kere lweny ne ene kama bo lweny ne ene ochunge otime pien kineno an chalo dana ma biketo noya ideology pa NRM ke kome kit ma constitution pa NRM mero ti kere ke kome ento joma no gitike miri ni NRM obed megge district minwaya magene mier gi ye anga muchat kwene regardless of nga ka eti competent nyopeti competent o mier gen gi ye ngat money kado ngat en uchere lutua ana kwanyo kare machara chulo chane mi nomination obero ichiario mini anda piario an akwanyo kara achera chulo chene ni achera straight ichiario ni ki blocking ano peki nominating an reason ne ubero koman ana office dano teknena dano karo wenke office adong office for 1 full hour kana mano ki piping ki dugola ngata roma tending an pere abero final mada chako kelo ni kadong ka koman manong telo keningo kaki chako wachini registrar peke ki goe chim alo ke registrar from a distance pange kamano ti ye mo wacha waya kene jal in doge dug dire ane ne ono put wadong ki chia dek ki chia ngwen ma ono neno eno ni yedong neno na mo mira ana ti kere midnight rwata kilo bol kuina structure papate yada ano ni anego ni ana chielo ni ana mario abino put doge ki kelo lokanyen abino ni wit jeme weng mamete wadano miro seconding ina nga gini weng abino kikelo lokanyen ni ini no mano clearen ke NRM secretariat awe clearen mengo lutua ko win penny ni ini bere nup to wangeo kidok be mario inen charo pay registering ipate yellow card yellow book now anda waja ni li eno ni mano
Machalo bun mo wajani dong nen chalo kinywele wenywele NRM. Ti constitutional if NRM ti komeno ni ka ng'ate mo akerke UPC nyoy gene FDC unyoy nup kwa omiro clarifying kike kwija chilo tuwa actually unlock nani enini was setting record in the entire Uganda 4 years ago. Oberewa in national TVs, all media houses in Uganda. Maober officially. I handed over the stamp makemia waki register books, kid dong be an appointment letter makemia na tikere when mapedaro no akala mo mirbe tieni andak pela yana 4 years ago. Chere magma biche butum direni. Now, the blocking on the second day. Ni mirka non clear. Ada wachero e office ba RDC. Kake chero ke wache ki registrars ni wono teka temo bal eni pegen no mira no wono tem. Lotua ibu yamo ana kwanyo chima goye chim kitango doi. Ka tepe geno time. Tango doi gamba ni enoni it's totally bullshit gena lock. Maperewe constitution pa NRM proceeding. Ken me ye. Nga mo wajani kong dak ngara mo miro non clear. Gen maper tek any are you in the register book of NRM? Money again mala date gamma. Ana what it is there. O checking ki kome ki chwala kope ne era. Ke secretariat. Ma kope ni obiro. Andare donc RDC ki wengo wa enene it is not good, it is not fair. The second day ki blocking aye chawa tumu. Now second day make blocking donc nero na rio mo mira contacting lubol kuina ki chamo ki that playing game nero ma de ke donc mala wo anda bieno donc e ba straight kaye pa no kare mi lo ki lubol kuina pa no kare mi bene campaigning yo mo ke ken now look ene bernening ludua ano no pa ngayo ni honorable Richard Odwong any tip behind this game not until la wo ma oi ba le tap gen motema ma chel pian kila kore gen malu dugo kore on the second day ono kitamo ni gware atamo ni gware genu mo berutie si ana no gara lugwa kuma magigade nga dana rio machalo bansa za workere ma donyo a o gate ano lutua e dog gate box miti sat kitika pokone yo kilwoni kimiti sat pa megomeri my opponent kino kimiti sat pa megomeri my opponent an pa ber kangene ni gine enoni uno putwere ichale enoni so gine eneni tie kamani gen mapera tek mamira wano neno eneni kuina pober fair dano wenki tukiroko geo t-shirt meno dong eno voting bright Mario madonke o kichako contacting jo magen den way ni jone eno ni lubol kuina donc eno ne cheno berkati evident yene ke kelo 150 million kenyin an idi ba ko diko madonke poko ke obot group money ke mini ke obot ali PRB tele bade t-shirt dano berkaru ko t-shirt waki di ba ma bili wangitie police wangitie RDCs wangitie t-shirt kiberka rukune pamego meri ke ba lutua ke welo ajen nako wen kichende bien to duong gu chako playing politics minwa ene wachon gu weklo nwa ko ngudo lu chano le wen ka dongi tika tit kichente ma ake secretary me manipulating politics minwa
o winya mabe an pa be luoro to magana ni dong pa be luoro to abe waje lok ni straight dongien ma miero ma achiel eneni uniang an mabe make poko tisa to weng ki wilo lubol kui na weng chao mi bolu kui ubino ki wachani machalo candidate inong pebe logo mano registrar ye wacha ni inong pebe logo unong pebe logo dong bichara bolu kui mga chelo ana bichara board regional police commander awachi ni jal twera ni ning Nidong Anpalore, after being blocked for 3 consecutive days, I was never given any chance. So now, you want to call this election fair, free and fair? Is it really free and fair? Afande. Afande Chakawati, no. This one cannot happen. At least they should give you some minutes. Go often in your bed, at least 5 minutes. I said, okay, well and good. Because Anangeni and Lokada Katiepekiri. Mama microphone tap lotua. Jo mo ber ko no get my witness. Kichako disrupting ano. Ki setting down on the side and side. Magiti ka yelling ki kan ki furo speaker line. Line mi speaker ki furo ki kum system. No mi ara lokana so no dong duana peramo winyeka down tika dange bot lubol kui mukene. An bene ki wa lubol kui wuchunga chuan luju. Nano. Ono mira process edi kong dana well be paying kitim o kitim campaign for 5 minutes very clearly mano dana better madana to very settled ki better paying there is no any interruption nano siki disrupting ano wa 2 minute forum ki gam microphone ki chia dong mi ko mego dong po mi te lok be lok mo ker jasu mor dana fur lok dan no nguru kariye ngai so eventually gen motema ye eno so an machalo an la chung with my birthright and now watching chung and it should be nullified and ko na dong madit tie ni lwen dong tie ni to dong ono la chuna la agenda wotero wa gang e chama kwi tikatime to dong machalo secretary general papati o chero besingo gang pamego meri mone mate doga naka doga kekoni to don char bero kunu ka don golo oda ke kunu ngwa mier kitim kilwo ejen na mati bulu ne umira o char gung ping bod mego meri ka were o kwa kija ka pere ki birero nano a whole secretary general matika leading party in the entire country to call just for this and you see the level of manipulation ana be twala voice wako so ana ngeni lwenye en pop gikan lotua a waju wulokate andong I opting nimi cha record canalifying queeni minwani jono wekti mugen matrach kidano gu weklo no ya ko mergi tilu chan donc tamani mat adin big deal you big diar yo money di money ene ka kilwo dano kigene yina wol ma an kanu ni ara ye professional kan ara ya to dong no be pela wone o ganga mego ni kong neno now endo o kunu machala nga piano no man election tika time endo tikunu kadongolo ma order tiana tika biro Icha madong kiberka wachini anda what DPC ki koma yobe ochero why are you removing the line from the system? Let him speak. They told him that no, this system is being hired by Mary. So the whole entire NRM did not even hire the public address system, which was supposed to be very neutral. No chana peke miomikwi Tiana ne enoni lo noya ke lo wen du kalweni kom an enoya yan tiana ke poko kudiku evident here dano they were double dressed go ake ganye mago du bonge gemi siberian keta jui dan ru kere o do gate ke chakru dan tor boy kom ngi anga ma po nene ba ka tika lok go ngar mo go chimu waji
neno so to duong do ero lwenyo eno lwen pa to duong wanu no ya mawi watiu kawa we wonu ni to duong bet kit kila kwone ni tinwa to the entire NRM obubera yela nwaya pianla did lo bobu no difficulties make atokui so an megani abi cher ke record mane lok matie mumira nyangu lotua pete dogino mo mapat ana be cher ka doto to dong as a person kida be doro the whole entire process of the NRM system meanwhile ma me the one and making it very clear. I have gathered my factual evidence. Finally, pe won lugolo Jono no donkey flashing geno went out of Gulu politically. Would you tell me from the name again? I don't care actually. Chiwane do nen and uno do flashing geno weng mabeba. Mono chapeke nyu riemo moro riemo kai ni wakwene riemo ko ochako kichako duku ki kelwone poverty is a curse. Chan raj chan bero chalo chen nyo lam mekom kai na chan lokerach si ana tamane mane gen ma min we yamo wek jeme ne wore ana tika chero anyim kikes afoyo ba mete wogum forgotten my country.